के वॉलंटियर्स हैं वो 7 दिन का जो कैंप है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर हिलोल ज्योति सिंगर और 2 प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। तो आप सभी की मदद से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं वो समाज कार्य के लिए काम कर रहे हैं। और आज विशेषकर जो विकसित भारत वाला जो कंसेप्ट है उस पर हमारे स्टूडेंट्स ने विशेष ध्यान दिया है। तो विकसित भारत जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम 2047 तक इंडिया को विकसित इंडिया बना दें, विकसित भारत बना लें। उसी के तहत बच्चों ने ये दिखाया है कि हमें सुपरस्टिशन जो कि जादू टोना है उससे छुटकारा पाना है। हमें जो है समाज को वो स्वच्छ बनाना है, ईमानदारी से काम करना है, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। तो इस तरह के अलग अलग थीम हैं। इस थीम के तहत ही बच्चों ने योगासन का भी किया है। तो उसमें जो है योग का जो है क्या यूटिलिटी है वो कल हुआ था। और बच्चे पॉलीथीन के ख़िलाफ़, नशा मुक्ति के ख़िलाफ़ और अन्य जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए उस पर कुछ चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ इनवाइटेड लेक्चर्स भी हो रहे हैं और कुछ कार्यशालाएं कर रहे हैं, कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तो हर तरह से समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रीय सेवा का संगठन है तो जिसमें हमारे ये बच्चे पहली बार ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। सेल আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ আঁচনি তাৰ অন্তৰ্গত বিশেষ এটা শিবিৰ আমি পালন কৰিব লাগে। বিশেষ শিবিৰ 7 দিনীয়া শিবিৰ এটা অনুষ্ঠিত হৈছে। তাৰ লগত মই এই ভিডিঅ'ৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ, সমন্বয়ক। আৰু মোৰ লগত প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ আছে ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়া, ডক্টৰ জয়দীপ নাৰ্জাৰী। আৰু আজি এই প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত আমি এখন বাটৰ নাট অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ হওক। এই প্ৰগ্ৰামত আমি ইতিমধ্যে আমি কিছুমান উদগনিমূলক বক্তৃতা আয়োজন কৰিছিলোঁ, যোগ অভ্যাস কৰিছিল ডক্টৰ আনন্দৰাম বুঢ়াগোহাঁই। সুদূৰ আমেৰিকাৰ টেক্সাছ টেক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহি আমাৰ আচাৰ্য আদি বন্ধু ছাৰে তেওঁ মটিভেশ্যনেল লেকচাৰ দিছে। তাৰপিছত কাইলৈ আমাৰ ইয়াতে ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী, ৱাইল্ড লাইফ ডকুমেণ্টাৰী কেনেকৈ কৰিব সেইবিলাকৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব। আৰু তাৰপিছত আমি সৰলপাৰালৈ যাম, তাতে আমি মানুহৰ মনৰ পৰিচয় জানিম যে কেনেকৈ এই পিকনিক আজি যিবিলাক আছে এইবিলাকে কিমান ক্ষতি কৰিছে বা ভাল কৰিছে। এইবিলাক আজি যিটো বাটৰ নাট হ'ল তাৰ মুখ্য আমাৰ পৰিচালক আছিল জয়ন্ত নাৰ্জাৰী, যিজন আমাৰ ইয়াৰ গৌৰৱ। তেওঁ NSD দিল্লীৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী। লগতে সিদ্ধাৰ্থ ৰয় আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয়, তেওঁলোকে চিনেমা বনায়, চিনেমা প্ৰযোজক। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ NSS ভলণ্টিয়াৰ তেওঁলোকৰ কোনো অভিনেতা নহয়, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোক শিক্ষাদান কৰি মই পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জয়দীপ নাৰ্জাৰী ছাৰ। তেওঁলোক সদায় লাগি আছে। এই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো আমি ইয়াত মুকলি কৰিলোঁ। এই বাটৰ নাট আমি আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈ বিয়পাই লৈ যাম। আমি কোকৰাঝাৰ চহৰলৈ বা বিভিন্ন জেগালৈ আমি এই বাটৰ নাটখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আজি প্ৰথমবাৰ নাটকখন মুকলি কৰিবলৈ পাই আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু খুদ আপোনালোক মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোক অশেষ ধন্যবাদ যে আমি ভৱিষ্যতে এনেকৈ বিকশিত ভাৰতৰ বিষয়ে আমি কাম সুচাৰুৰূপে কাৰ্য কৰিম। ধন্যবাদ।